Karbi Longri Saramai lapen Karbi Longri Saramai itum pirangkia mai kipha. CM tuliram rong hang artaningkan plike brasir kep kicho ka hinpen IM lonsing terona hinpenta kicho hormu keron po. Koila mati longrom hanse arong alongki longkwalang lang royalang sinon puta kijun. BJP nomati Mohila Morcha ingdenge thom parokhuwa medical IBLong executive mai ke patupon. Hamren hithialong Sanjay Deka kulapen apor kilit mati aningkan ke partang hormu ke jorpon. Aprang si Birta kilang arato anaphan kardong pajerlo kardong. Non Karbi Longri Abirta long pen ujang terangpi non Birta angton pen arjupon senam. Pinipaypay ni Pai Kri Siarni, Porpay Sialom, Dipu Karbi People Holster Langso, Karbi ang Longrong Asara May Lapen, Karbi Rong Asara May Tumperangkia May Kipa. Laso Perangkia May Along Alang Litumpen Kapachini Pona Tenki, KRAA Pen, KARAA Ki Isi Hampangasong. Laso Hampangasong Ki Majog Ratcharia Song Long Tak Kacherab Dunavi. Lapen Majog Ratcharia Panta Kelang Dun Seleravi. Laso Hampangasong Ki Mitang Traditional Law Lapen, Traditional Village Council Kapachunja Pansi Kachesong Pon. Lapen laso kachesong along majog ratcharia tum tanang kapasiksak dun didedja phansi kachuningri. Lapen jong si komani ratcharia song tum nang pasiksak dun liputi laso ratcharia song aphan alang litum benta chesong pon nang kokpo. Lapen alang litum pen kehang bom kachesong bom along nang chirap nang chitudun puluti alang litum along taputhot chirap chitudun tupu. Lapen ilitum hamphang song song nia tum thang kachelang seleravi. Alang litum claim rapet dam rapet vergia phansi alang litum pen kehang pon do anta Jesong pon rapet jipusi perangkia mayalong lamjai po. Laso perangkia mayalong KAREA may pu ram terang kongchun bang thomsing ronghang KREA may pu thomsing teron kongchun bang rupen hamsi lapen alang li tumalong kacerap kacitu ki claim ke dam rapet atum citong du. Binang kongma la bangke ahop pen alam bangke ang tan pen nilitum rong saratum ke claim ke dam mate nilitum aja kong kacehang laso along ngti thini alam nilitum charjulong. Nasi laswa putha bangke nilitum klarda bang yathanan tung lahelo nilitum ge majok political party panda lang seledle majok political party panda tumke against dunde lapen nilitum political songali nitum ke Karbi Anglong rong saramai lapen Karbi rong saramai tirus ini nitum Karbi aron ajutang mate Karbi traditional village council kapachunjia pansi nitum jakong cahangbom lapen village court traditional village court nitum cahangbom nasi laswa cahanglong penanan alam nitum charjulong lo jera nitum koma party pansi nang tum ekroidun pu nitum ke majau party pantang kroyonde sitame Karbi Anglong arat parti doan apan sitame mekar doan sitame kadu ar kete keria tum apan sitame insi kacu niring katung el sonelo nali tumta khai apan mathara Karbi aron jutang apan mathara tradisional aputhak mathara nali tumta nak kirab dun itha pusi nali tum manta cu niring kantung lasi la nili tum cesong bom mate nili tum klem bom nili tum majak kong cahang bom along mane jong senapa sesak do pulunte nili tum ta nali tum apan bangke nang lang nang kokpo onta Mane atum yongsi, mane korti atum yongsi, arlang thi atum yongsi, nilitum la soga che song along, nilitum la jakko che hang along, yongsi nang cerabdun pulunte, langsung se nilitum ta alang litum han ka cerabdun ji awar sai ke nilitum ta du la pen cerabdun ji, nasi pini la so perangkia mai long nilitum song ni pen nilitum ke puang tum ke nilitum ke nasi social organization la pen tradisional pangtanya pan, customary law pangtanya pan, aku penduer aron jutang pangtanya pan, lapen Karbi Anglong nitum aku pengkedora pet inglong soan nitum metang rong sarajakong mate kene bisar kidara jakong lapen rong kapacing cura jakong aputa nitum cahang bangke cahang bomji lem bomji lasi laso putak lasi nang ana atum alam pen lam nang patip don bangke nang thak don bangke nang klem dun de sia keme pusi pidi so perangkia mai pen kachuneri patupon lo kardong rum pen kam klem rapet po tapi rong sara puthak an rong sara kam an bangke pupua asong po lang velo rong sarang te rong sar lo asong bang chidu ko po ta rong sarang lo puasong rong sar lake lagi puasong rong sar lake pu le temang bo gacelang selet la bangke ni tungge aprang bentawe non tawe ke bangi uta awe sorry
Karbi Autonomous Council Kacaribom, akahai CM Tuliram Ronghang Inding Pikebra Sirkeb Amahang Ketek Kechokarni Pachetondusi, Atumi Dog Muka Grasinja Klamalong Teng Piaklimsu Ki Esai Setami Dengponlu. Lapen Pinile Thos Setami Dog Muka Hospital, MPH Along, Adapor Pioneer Keb Apor Malong, akahai EM Lumsing Terona Hinpen, Dog Muka Hospital Along Sikachelang Ponabang Pubang Piatum Anapanthi Serika Pajerpo. Bang Sukapajir Ponalong, Kachitong Dun, Dogmukak Municipal Board Chairman Biren Singh Teron, Lapen, Dogmukak VDC Chairman Rajesh Teron, Lapen, Mondol President Porno Ingti, Lapen Mahamaya Mahila Morcha President Manai Ingtipi, Lapen, BJP Along Klembang Pubang Pietum Chitong Dun. Dogmukak Pen Vaisong Terang. Program pen ini turunan ini pindah ini tu Muhammadiyah loh kita melakukan program kita yang konvers sontak taksi loh kaprek Karbi loh program ini mana kita yang konvers dulu masih itu kado kabita hirdu me hampinan alam ikhan alam Karbi loh orang kan kita dapat ini itu hektar aku pengen itu 1971 Karbi loh Autonomous Council yang mau lock pen CM anu kaprekta lang subong mang sita me pini non an itu hekdak Karbi ang long ara akan sika cimpu amu di hekdak tante CM ang long ke tuliran mang sarta inutu kasi itu kalau kita jatuh orang hampir itu mana kasi pini program mang ke lahir kasi kisu bang kubang ino itu doktor ben ang itu mang an sudah jatuh orang an sudah bemar ben cepat jong nanya kan kita fight nanya kan asal kita itu lah food sebang nanti anak pagi ni lahir olah tak kalau kisut lah kisut tu mana Nilip koila mati ka parlu longrum hanserong ki sengpon ki hako pisar pusara tumuhot pensi rong cukim curang ponlu seta alabang suarong apan non puta sorkara tum panungkuk sidu non puta labang so hawara longki longku longdang lang roiso lang si junang bomlang bonta non barla pora hoda bangki arwi gijang vera jok lang chi hobok lo sita chi hobok sita nili tumki labang so lang si jutun chodang penceng lok enang kok lo puta pherang kiat tuma thengno long thanang pachini do lasinon Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom ki thege ding tuma phan sarkar pen mission ki jona lang nang pipon tha puta kachuning ri padopo Bicorong pia pa nili tum ko ani pahai der aningkan pahai des kami nili tum pan lang tanang pipi tijuna ring beran tanang pipi ajat tanang pipi hang akirap ta vi ko ani pahai der ta ko bicorong pia pan anta pahai lablo kami nang pipi der lo la lang so na bangke nili tum so lo tungke kai ke masi ki cham kang chi ka chingdu ka ching chi kai ta dorkar bosi la ringya kali pute pai phai ke rong alu asona pia sonte pusi nilirin dan ta chunuri din lo te bicorong pia panta kedam tang pai ni phai sir kep arni hamre na hi thialong inora bang phi sanjay deka kulat ben amul taza litari si peket nam ponlo laso amula lang uso phan kapajuna mat aning wangrelo laso hot amul peket along lang dampen aning kan kilit tang pinaklo laso pothak Karbi lo charlia song hamren head branch tumpen pen damsi akulat ing hab dam cheklo bonta labang so kulat along nang kili amul taza peket anki jordun lablo pinpur pon me ke dam tang ningkan hinya prangta laso kulat along apor kilit tang mati aningkan ke partang hormu ke jorlong ponlo lapen hala so hot alu ta chitok ponlo alu along ka chitok pon nona phongjong si long thulok polo tangti laso kulat ing hapon chek popusi Karbi lo charlia song atumpen ningje pon rinti hamren pen rai kombi Tulirit. Karbi Longri Abirta loh.
lasi ni gai tumi mat bang tu phiji mas hala so kong air bang okren no det mas ni bang eta pinya ke der sa bang nang kok da la kapat cuban nang orang ini kapat coban si okren no det ting sira da so bang si ani nge bang son ani ge bang da bang ra tumi da tu ben ani bang bom la ahok lo arang ni sunai deka phan ke ningkan hingga prang same lason experience tang ahol mu ke long tang lo masuk pen jingwai lo jingwai pen arang ni lo ni prang yong si nong lok pulu te li la bak su dukan ke in tu long lo pu usa su pen jerai pon lo la to teng si bini le thot same long thlo la so bostu la si non na phang nong ke thang la da ke thang compromise la lo si bak su dukan mang ke kil nang bek pu pu ni tu mang ke demand pon lo বস্তুটো আপোনাৰ 27/2021 মানে বস্তু মানে আমিতো 20 খাতত মাল আহিছে আৰু আমাৰতো সেই হিচাপত 1 কাৰ্টন 2 কাৰ্টন কেতিয়াবা 10 কাৰ্টন 5 কাৰ্টন 15 কাৰ্টনো আহে তে কিছুমান আমি কাস্টমাৰকো কওঁ যে আমি যিমান পাৰো আমি চাই লওঁ আৰু কিছুমানে গাঁৱৰ মানুহে চাবও নাজানে কিছুমানে আমি যিমানটো পাৰো আমি চাই কিনে আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ এটা দুটা আইটেম নাথাকে এখন হোলচেল দোকান বুলি ক'লে ধৰক 1000 আইটেম থাকে আচ্ছা এইটো 1 লিটাৰত এটা কাৰ্টনত কিমান পেকেট থাকে 12 পিস থাকে 12 পিস থাকে তাৰ মানে এইটো দুটাটো সেল হৈ গ'ল বাকি কেইটা তো বেলেগ কাস্টমাৰে লৈ গৈছে সেইটো চাব লাগিব যদি গুদামত আছে তেনেহ'লে চাই দিব লাগিব আমি ক'ব পৰা নাই চাই দিব লাগিব যদি আছে নাই যদি নাই যোনটো সঁচা কথা আৰু সেইটো চাই দিব লাগিব আপোনালোকৰ দোকান কিবা 2 বছৰ আগত এনেকা ধৰা পৰিছে তাৰপিছত আপোনালোকৰ কিবা কাগজ লেখা হৈছে যদি নেক্সট টাইম যদি এইটো এনেকা ধৰা পৰিলে মানে দোকান বন্ধ কৰি এনেকা এগ্ৰিমেণ্টো আছিলে আপুনি কি নহয় আমিতো যিমান পাৰোঁ চিনচিয়াৰ আছোঁ আৰু কাষ্টমাৰক আমিতো যিমান পাৰোঁ আমি নিজেও আমি সাৱধানতে আমি হেৰি কৰি আছোঁ আমি যদি এক্সপায়াৰ মাল থাকে আমি জানি বুজি কেতিয়াও আমি কাষ্টমাৰক দিবলৈ নিবিচাৰোঁ কিয় কাৰণে সেই এটা বস্তুটো হ'ল প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে আমি নিজেও চিনচিয়াৰ কি কাৰণে তেওঁ ল'ৰা ছোৱালী খোৱা মানে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যদি খালে মোৰ ল'ৰা ছোৱালীও বেমাৰ হ'ব কথাটো এনেকুৱা এতিয়াতো আপোনাৰ দোকানৰ বস্তু খোৱাৰ পাছতহে তাৰ কিছুমানটো এতিয়া বেমাৰ পৰিব আপোনাৰ দায়িত্বটো কোনে ল'ব দায়িত্ব মানে কি এতিয়া চাওক আমিওতো জানি বুজি কিনে আকৌ আমি বেয়া বস্তু দিবলৈতো নিবিচাৰোঁ সেইকাৰণে বস্তুটো বোধহয় আমাৰ দোকানৰ ষ্টাফে কোনোবা বোলে ভুল বশতও দিব পাৰে মই নকওঁ যে কিয় কয় নিদিয়া নহয় দিয়াটো দিয়া গৈছে যিহেতু সেইটো কাৰণে বোধহয় ভুল বশতও দিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যিহেতু 20 খাতত মাল আহিছে আমিতো মানে চোৱাৰ দৰকাৰো নাই যে মাল নতুন মাল আহিছে 6 মাহটো থাকে ভেলিডিটিটো 6 মাহ থাকেও সেইটো কাৰণে বস্তুটো বাই মিষ্টেকত গৈছে আপোনালোকৰ কোনটো গৰম পৰা আহিছে খোজাই পৰা আহিছে এইটো তাৰ দোকানৰ কামটো হয় আছে দোকান নামটো কেচি চাহা হয় তাৰ পৰাই হয় তাৰ পৰা হয় মানে আমিতো যদি ইমান শ্বৰ্ট ডেটততো কম হ'লে 180 ডেজ থাকে তে আমিও চিয়'ৰ সেইটো কাৰণে যে ইমান জলদিটো এক্সপায়াৰ্ড নহয় বস্তুবিলাক আৰু যিহেতু আমাৰ সপ্তাহত 10 দিনৰ বস্তু আহি থাকে তে ইমান শ্বৰ্ট ডেটত যে বস্তু আহিব আমিতো গম পোৱা নাই আৰু আমিও চোৱা নাই নতুন মাল বুলি তে এইটো কাৰণে আমাৰো মানে বস্তুটো কোনো ষ্টাফে বাই মিষ্টেক হৈছে আৰু যদি আমাৰ জাগাৰ পৰা যদি এনেকুৱা শ্বৰ্ট ডেট আহে আমি লগে লগে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিওঁ সেইকাৰণে ৰিপ্লেচ থাকে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিওঁ Lakhakrai trok no mati constituency ka parlu paro khwamate vuthunga ji medical ai bialong pai ni phai kebarni BJP no mati mondol morta ingdenge thom executive amei ka padopon ada por phai sir ke ba pormalom paro khwamate vuthunga ji medical ai bialong no mati mondol president joy titimonga hinpen BJP alama pangjarpon mai cheng cheprang BJP asong along ki claim cheng bang phatuma phan milor kai pipon Labang so mai kachari pon laki Mondol Mohila Morcha President Jyotirong Pharpe hin pensi mai chari pon Lapen Nomati constituency angkang Sakti Kendra Lapen Board Committee arpu kimi setami chepek pon Bang so mai along Nomati angkang arlo Mondol Mohila Morcha ke claim ke dam ko ansi ke claim ke dam ma Lapen ko ansi ke claim pon nang hilang ma lahaya puthak chingwai chingsai pon Lapen Nomati Mondol Mohila Morcha tum chithan chepari pon Lapenon ke wang JMEC Giliga phan setami ki claim ke dam ki mi senja phan pusitami chingwai chingsai pon Bang so mai along ka chetong dun East Karbi Longri District BJP Mahila in charge and parta state members heavily in TP Lapen East Karbi Longri BJP Mahila Morcha VP Ambika Rong PP Lapen Jilina Rong PP Lapen social media co-convener Kesap Ingjai Lapen Karbi Long Block Development Board Chairman Journal Rong Hang Lapen Mondol President Joy Titimung Lapen Mondol VP Pradip Ingti Lapen Nomati Constituency VDC Chairman Dharam Singh Kro Tum Chitong Dupsi Ingsam Jin Pen Mi Pachun Pon Jok mukak pen vai song tirang Aduh kami mana
mai long bang to mai ini tu cuma buat bangke la yes ini ke an bangke selected person de mo sa to mo so si ko la que pasta apias a los bus que tengo las 11 minutos también no mo sa el sector así la soba y imaginar con la penkinili tu nomati modal community mungila la tunta ini tu kado ko des también cheham lo kismanta ke nona apolo ka sample do ko na ni na sto mo des kado ko be mungila tu sonse mane eklen ko na ipa paprang ko chi mala so ya chi ba ko to cheham ko no chi la penki kirang jila aku emisi election también aquí de lo somos algo que también mungila masa mana juga duk kan kampung mana bahai kunci nasi también mungila masih hal kecil pondok masih iban jilang election también mungila masa aja konsen ini itu nomati mondol executive meeting itu meeting long ini ke organisation meeting kursi nilai normal ke ini ke je nilai tu BJP atol so segi pang tangtima la bangso alam sini tu cingwai lo lapen nilai tu ini ada ke cingwai so dolo je mungkinlah nilai tu committee nilai tu pang tangko next MSC election sudah nilai tu mungkinlah tim pensi nilai tu pang tang pensi nilai tu next MSC election sudah nilai tu mungkinlah pensi pakai pun pensi nilai tu pinjam pakai bangke Pinya Abirta la ansi kang ton chalo kaduka via phanta kardo